Tobela ke nna LC Maganyela go la Tlenkhawi be ke gopela thušo go ntate Moremi go SK ke gopela thušo ya maele le ka thušo ba ka kgona go ka re thuša ka yona ka mogare ga lapa la gešo. So lapa la gešo mokgekolo Mamaka o ile a re šia a hlokofala ka lehu la Mamaka o hlokofetse a le ka Middleburg a le go ausi yaka o ile a no re ba re o wele and then ra sa tsebe gore molato ke eng ntho e dirileng gore awe ra re misa sepetlele di doctor ke ge ba re mokgekolo o teile ke stroke sa ka gare and then o robetse one day sepetlele the following day ke ge mokgekolo a hlokofala ra tla ka gae ra tla ba phutha mokgekolo go sena bothata and then ka morago ga funeral a zanga ra hlapishiwa ga botse ka baka la gore nna ile ka shala ka mo gae ka baka la gore ebile ka nako ya di-COVID ile ba ra ba gomela morago ba sepela go shala nna ka molapeng le bana ba ka and then ka morago ausaka a tlatla ka morago ba 6 months ausaka a boa le ngwa le bana ba gage ba re bana le motho o tlo re hlapisha ka molapeng and then ga tlo fihla ka molapeng a tlo re hlapisha nna ne ba sa mpotsa sele go flo bona ba tsena ile late ba re motho yo a tlo go ba hlapisha o tla le pudi and then ga ba fihla motho o tlile le pudiwe ba hlaba pudiwe mo lapeng bona ba re ba hlapiswa nna ka gana ka re ka baka la gore na ke tsebe gore ba mpotsa ba ntherisha ke sa tse gore go hlapiswa for eng ka ra ba mpoledi ya ba mpotsa selo and then ya ba taba gore mola pudia ba fetse o hlapishiwa ka yona ba baetsa ba re ba ile ro ba disha a butaka le Mamaka ka dirapeng boshigo bowe ba tšea pudiwa ba fetse o hlapisha ba enyephela mo lapeng and then ka morago ga mo ka moswana ga ntse ke ge ba sepela ba boela morago nna ka no šhala ke le ka mo lapeng but ka morago ga fa ko mokana wa fo thoma wa sa tlhogo sa boledišana nna le ausaka gore le ba re ba ka eng ga ke tsebe a sa tlha sa mfounela le nna ka sa ke le ka go bolela le yena dilo tse ntho a di dira mo lapeng ke try go mfounela ke bolela le yena sesi be ke nagana gore go dira go so mo lapeng ke tlo kwana le yena a go santse gore go dira go ditša mohuto ka morago ko mokana ga go sa dira ga so le aparo tsa Mamaka di tša di tlo so ba mfounetse ile December ba tlile ka gae nna be ke le ka bogadi jwa ka ba mfounela ba re bona ba ka mo gae le ba tlile le motho ga shitse diaparo tsa Mamaka ba botsa re le ka ga shaywa diaparo tsa mokgekolo le sa re botse na and then ausa ka fo ba le bana ba gage fela ba ga sha aparo tsewe ba topa tse ba di topago and then ausa ka go na le ka moreng ya gage o khieletse le tse dingwe tsa Mamaka diaparo tse dingwe tsa Mamaka o khieletse le tse dingwe tse leng di certificate eng tsa Mamaka o di khieletse ka moreng ya gage and then nna ke ka molapeng dula ka molapeng go swana le go jalo ke reketse Mamaka le tlapa ke mmoditse ka re sesi ke nagana gore reke le tlapa la mokgekolo a dumellana le nna ba tshabile problem ka mmitsa ka re o ka se kgone gore re tle le kgetha tsa mo le kgetha gona bothata o tlo fotla re le bona go tloga maza ga e sa founa ke nna ge ke thoma ke plan gore tshwanetse re tle re bule tlapa le ke nna ke boelang go ena gape ke mo founela ke motsa gore be ke nagana gore tle re bule le tlapa la makoko a wa gona problem a dumela ka morago ga fawe ausaka ga botle go nna a mputsisa gore ditshepedišo go diraga jwang go nna le ena re bontshane o gomotse jitu and then jale ke a diputsisa gore ka gore ke ena ile go e mogolo ka molapeng e le ka thea go dula le ena fase ka motsa gore setlha gape o ene go jwa le motswadi a sa tlha setla ka molapeng go ene le go Mamaka le gone ka molapeng ko ene le go motswadi ya ga le gone ka molapeng and then ge ke kopana le di-situation tse e leng gore ke santse ke di share le wene ko share le mang e le wene o le go mogolo a go sa mpoledišana re sa boledišana re sa dirišana and then batho ba ke llelang ka go bona ba ntse ke bana ba bo mmamogolo ake ke motho gore ge ba we ke sa kgone go bolela le wene ke kgone go bolela le bana ba bo mmamogolo ke problem ka o tlo go fetsa o ikwa taba tse e leng gore nkabe bana ba bo mmamogolo ake ba dikwa ka wene ba tlo wene o tlo dikwa ka bona and which means e ke wrong because ke santse nna ke llele go wene jwale ka mmogolo ake jwale ka Mamaka ka molapeng and then nna gone jwalo ba bo mogala jwa ka ba tla ba tlo hlabisa motho ba tlo go tla ba rera le ena ditaba tsa ka tsa magadi ya ka ke wene ba santse ba tla ba dule le wene fase a o tlo kgona sesa ka go rera ditaba tsa ka na le ba bogadi jwa ka na and then o tlo kgona go tla o tlo emelela o botsa di-family gore ba Maganyele ba re ba etla ba tlo fetsa le gono ka ga na go o tlo kgona go ba botsa na o tlo kgona go ema le nna ra kgona go phetišana merero ka molapeng na ge wene le kgone nna ke sa kgone go bolela le wene go na le diem je kopana go le tsona ga gona mo ke llela go ntse ke llela go bona ba bo mmamogolo ake motho e le gore nka be ke llela go yena ke wene le go mogolo ake so jalo ke be ke kgopela thušo gore se yaka ge ba motlhomo go na le mo ke mo tshwentse go ntse ke kgone go tseba gore ke mo tshwentse kang ke mo dirile eng ke kgopele tshware ka re ke kgopetse tshwaro le gantsi ke le ke lo mmotsiša gantši gore ke go dirileng
first bona ga ga empoledish gore molato ke eng ga ke tsebe ba khona o tla mo ga ya ska ba empolediša ba sore dikhia tsa mo ga le ge ba etla nako ga ba bolele gore re tla mo bona ba tsena jwa ke fela ke diputša gore ge nka ba ka go tšela gore tšatši le lengwe ga ke gona ke tšhentšhitše diloko mo mojako ka baka la gore ke ditlogolo ka mo di swana le ditlogolo tše dingwe ga se bana ba ka molapeng bana ba ka molapeng ke nna le mmago bona le bo abuti baka mara jwale ko mokana ka molapeng ka ba fihla especially first bona ausaka o mfediša o ka re nna ka sena ngwana ka molapeng o mfediša o ka re ke ena ile go ngwana ka molapeng ka re o tlo fihla sampolediše ga ba fihla ba tsena ka molapeng ga bampolediše and ga ke na problem because ke bana ba ausaka ke bana ba ka molapeng ba goletse ka molapeng and then ba kgone go šomiša mehlaga sa ba etla ba ka se fihla ba re ya go mmangwane ba tla ba swere something like dijonyana ja go shebanyana ba re ga e re ya go mmangwane a ke na taba le seo ko mokana mara ke ba le problem le mogole ka baka la gore ga mpolediše mara ga fihla go šomiša dilo tsa ka mo ntlong a sa mpolediše gore ngwana ausaka o bakang le nna ga ke tsebe so ke be ke kgopela thušo go ntate Moremi go SKFM gore le nna ba re fe maele mohlomong re kopane jwale ka family re kgone go tsaya gore bothata ke eng nna le ausaka ka molapeng re sa bolešane ka baka la gore mokgekolo tse le ga robala a re ge le ka setšhale le swarane ke tsa lena tše le tlo dikwela e nkwiša bohloko ke fo fela ka nako ngwana go na le gore a gona taba ke no amogela ga ba nnyake mara e ya ntshwenya ka baka la gore ke ngwana mmane and ke mogolo a ke sesea ka motho ela nka se le ka rera dilo le bana ba bang ena le gona ka molapeng e le mogolwana rena ka molapeng ke mmago rena le gone ka molapeng